megalayapost.news. Na kejingwan ke serok folin berpenyesok na omyam syamalidor kelawan rak penban kejing kawang keti kepada nak kadau kejing penyat yang ke serok haki benta jong ke senang umroi madan ban nak kadau kani ke serok kelami ru kejing per jimut bagi badan ki kunhun bepersya badan ki kunhun ki bab tiang ya keti ke serok nak kaliang girang ba senong kilai senong kata ke senang umroi umdok berti umroi madan bat ke umroi laban saru kila hak ban persya sikipai ba kepada hadian ba ke kunhun ba persya kala persya jur ya kejing ya ke serok nak benta jong ke tolong umbam ke umroi madan bat kila pen pau ru hakilat petai bor ban persai halor kita kejing keno kirang ba senong kita gilai senong ha gesing sejan kila persai halor kita kejing yai ke serok bat kila pendam juru ya ke kunhun na umrai madan ki ba persya bat ki ba syu keno baik ya ke lam senong kini giri rang ba ki blami ban persai kum kita girang ba senong ki kenthop yu ba pb seliang rang ba senong ke umrai umdo berthi uba ws rintatiang rang ba senong ke laban saro lemar ba lambar lang makri rang ba senong jong ke umrai madan ha ke ba kum ki lam senong kila persai halor kejing wan ketika serok folin ke bakta na ke benta ki jaka ha umrai madan Rambak senong jong ka mroi lo berti haga jong por bulong ru chairman jong ka rambak senong mroi pelun kan kesni ngasngoi ka ban pensai sya ki pai ba nang senong jong ka nek senong mroi ka jengi ye kini kenrum kenram ki bemi leng ba ka jingwan jong ka nek development project ka pertamai ka bakum ki nong senong barok ni pirang so bai ka henry tang kat to ka dengut ki ba perkhat tang na ka benta ka jing bentoi simet jong ki kimi sakmat ban persya ya kanika yang disurok furlin ubah penyesok nang tena polat roy sedu siapa malidor te nakaliang jungi kum kinong lam senong hago juga por kum we ne kinong yalam ubala kam slam makani ka kam yalam pai ba ngasukwa ban penmau ya ka genesis naru genesis ya ka ni ka surok silong bypass bah khat we terik jog benai Julai arsa ka khandai leng ba ka Eastern River Development Forum ngilalek bu ya kawi ke city sha u CM jongka jelaj mekhle jungi i sar konrat sangma ha ka baleng ba ha ka ta jing tho ngilapan ha ka point ka ba sepang usrok forlin ha ka ba ha ka dei kapor usnam aja ka khandai iba sen thaba ha ka to por dang le idang de irang ba sinong jong ka umre madan ha ko por chairman jong ni ka Eastern Development Forum na ka long secretary debat ka point ka ba kalong ba nilabu ke jingkerpat sa state government bakil penhe no inu surok silong bypass nakadaw jong jingja ki basnusi ki babun ki jingja ki ba nagayong jong kinosong silong nilayo man pedang masnuan kaning silong bypass tiya kaning kupon nisuban ai kublei ya ka state government ka simkhia ya kaning jingbu jingkerpat ke jongi but house nem arajar arpuar burmut bernget nilayo kubor ban kalian jong state government kila proses ya ka file ka bidi bukan ka city jing kerpat bujungi bat usnam arja arpuar ngilayo ban yakran ha ka jingelang jong ka Eastern Development Forum ban kaliang jong ka government kala penyak sakhamat ban gilabu ro jing tho sport DC office ya ki kato kaniki benta ki bede pakata kalong bakin nom ya ilai ya kinong lam snong tinggi sungo ban ai kubor angi sungo ban ai kublei ha ka por na ka benta ka state government na kaliang ka district administration ki balasim kia kinong lam snong ha ka jing penyak bek bat uni usurok forlin tiga bangunan man persya ni kalong ba ya ka alignment kumba ngiliyo panisong ha kalai terik waktu ba ada pusau ha office jong deputy commissioner ka ba kilokot ingi ban persya yo alignment kamde balale di commandment kumbanga ni kumano ki bom tip ya kaduk kadang hari ya kani ka alignment kat kum gejing persya jong ka NHRGCL kalong balale da kita ki external expert lani ki engineer ke bala pule penya akbide bat ke jing penya ya uni usrok forlin dia ka bana kaliang jungki kila ide ban penya shortcut kum tu dia ndala apoy hang ni pom da berti lahap ban penken dia no ya uni usrok silong bypass existing road ha ka bana kaliang jong ka dar ba snong ru ha ka laipu terik prai ba pra ajar pusau gila depan pha da ka jing tho sa office jong DC ha ka bangi penpau ya ke jing sngo komen na kaliang jong ka dar ba snong ba kala penken dia ya ke alignment naman ngan siya tu ya pihang ni ba masnuan usrok silong bypass usnam araja khatsau hadu menta nang ni na po snong ndo berti jung ngiladu kumba sau tu di gimesim ki bokodor nakadaw bakim nang ban kiari usrok bat kajing speed jung kali kam tama ko por minit te kumbang itip lele menta kalong ba uni usrok forlin uba tangga kerteng jong kang ilas ngil lupa udi to u speed highway speed corridor kambot kajing speed jung kali kan tambah ya kisispa lani kisispa sanpo
Tetang yu usrok sulong bypass ru kasjing speed ke batang rupo ru ngiladu lupai ki mensim. Tika kabangidon ban pensai hang ne kalong ba nakal yang jong kadar basnong lada ka sorkar lane ka NNHIDCL kan penken ria yu alignment ubang ngilada ban penyang menta bat cemu ban penyai yang na uniu existing kador basnong da kawe ga jengmut kala da ban rai ba horkit hordang nginom sya ba pin penyai nya uniu usrok existing ubudan lupa menta kadau ka benengkong kalong ba ngimla ban yapeng ya kamensim ka bakordor jogi nong song gejungi bat kata sudok benwan leng ba ni u existing alignment ka ba arpat kalong ba nakaliang jong ka sunong gejungi ngisngo ban penpau ya gejing sngo komen namar ba kajing penkenria yo ni usrok kala penduna bagi nong song jungi kin hapan pet snong namar bala daya yo ni u existing kumbasan po rupo tu di giging kin sa syakta om di tangkata ka school ngin sa syakta nang ta kum ucharman jong kumre purun ngatip ba kamaran football umroy ngin syakta kiying meni ngin sa syakta bat kiwi ki school ki bran hapok ani ka umroy purun kijingi kin sa syakta tekalong ka jingdu nong ka bakrau sa ingin ra kita ngin school sa ingin ra kita kamaran football sa ingin ra ikijing meni te kum bangitip bakini kinong late complaint ju DC ki ya penmi ya kata ka isu lan ya kata ka daw ka baki ai bakajing jing ka syakta kata ka tulong dengan itu ipi matakas segi pai ba nong song kalong ba haka pasedang hoi ni kubur bana kalian jong ka alignment kadon sisa kata ka jingi tungku te hadin bana kalian jong ka darbas nong ramadan kumba kil de pangkiran hadin ba kala de pan survey kila tho ka city DC haka bu DC ulah respon kata ka NHIDCL kalawan dia kasin ka baar mencem senam pada September giwan kasin baar bat kila penken dia yak elemen hakaba kamdon su kuno kajing kita ikit tolong bat kumba henrupo mitar tam kaba khamjan nakani tolong kajingai nakani kusudok bat kajing jingai ka jongkaru kamde na preng jusok hari na nak tudu jong usudok kajingai henrupo mitar bat kadgum kajing itu jong engineer jong water resources su i ba kamdon kuno kajing kita ya katolong jin la dei penban nasional kabadi ke catchment area ka bangitip ban pelang ni ka lese kadon kajing kita tekai ka ba ka kubor ka bingidon ban ai sya ka sarkar sya ka DC pat segi ini ki ba persya ya uni usrok kalong bana kalyang jong ka darbas nang umdo berti nginom sya ba uni usrok uncenya ka alignment kumbala dep ban bu final menta kumba kalong teka ba arpat ka bangadon ban pensai hang ni kalong ha ka bi day bat katu ka meeting tu kusngi kendiat ngan su phai ke tu meeting lai trek Oktober ajar pusau nang tu kitu kibawan nakalyang jong kinong complain ngelemi da ka jing sngohon mensim hakaba nakalyang jong EDC ila penpau ba ila dapan pensai ila bu ro ka jing kli baladon mono ki bumpat sai nginang pensai susu tere kumbang ui ko kubar mendin ki ong ba kata ka jing yakran jing ka klampoi sino ka detang kajing penmi daw ke jongki tang nak bata kajing kwan mentoi simet ke jongki lada yakran lele bat kani ka surok existing ngani tu ip ki babon kijing paki dulan kan lot daki hajar krur tang ban siu ya kijing paki dulan ki jong kinong song song ke jongki tikidon kata kajing keno ong bala riba ya uni surok alignment batmai menta kamut lese kala ban kata igi babon kinong song song ki ba de ki spa haring itu ip hapo mrem do berti ki bapli ki basakta na uni alignment ki de ki basna yingru lang ba ka jinglo jingrap na skim PMAYG ti kuno pin ong bagete ki spa ki don hapo ka snom do ti ki jungi terek ka bangadon ban ong kalong ba ki de ki du kisuk ka jingwan jong ni usrok ka de ki jingmentoi ning kong ki nong song ki ba ki jungi ka ba kalong ba kanom kta ya ka safety jogi nong song ka jing song ngan jogi nong song iki kina school ki badon hapo ka ni snom ga jungi bat nginom long kita ki banduk no ya ka yingsong ga jungi ladayat ng bawang ni usrok existing di kita ki digijing pensai ki bana kalyang jungi ngidon ban pensai hang ni te hakat ko ngilai tre Oktober ajar pusau ngilahun kemensim tengam tipat dalam isyabar ki penmi ya ko kubor da kumli da kumtai te hai khabasit ka basang ni tu ipi ba kaji ki jong ki kat te kaningot kumol ong mene ba kaneka Eastern River Development Forum hajar hak khandairu kadai hapo ka jingilam jungi ba sen thaba ba iba timar banyang ki balemi gibang ilelek ka delegation kidur kidar ndo mentah kapor bang submit ya kan memorandum sausiam hausdam hajar khat khandai bat ka ba ka outcome ka bami lang ba tu ka jing ekran ka jing ha meeting tu ka si ka long ba uwei no kinong ilam jong ka group ka jong ki kata ka group complain ka jong ki ka long ba ha ka bukot jong meeting ulak kerpat ya
ka NHIGCL ban simlut no ya kata ka jaka jong ihap kensi ki jong i ka ba la ino tang kendiat ti la pen pau ba bat ka persya bat ka padiang te ba pinya play double standard akan ngorkom nyum kwa aba ong persya de persya be ke nai kwa ai ken wat tang sin si ka jaka jong kiro pakan sim te kaliang jong i akum ka dar basnong ka bangador ban kuntu ye kinong song snong jong i kalong bangim de ban snutu bakala bat ni pediang ye kan project nak mensim ka bakulut bat haswa ban sedang ya kan uno project nyum kwa bandon ki mau juntut hakamat namar haba kwa surok pilipan tengi i bagi ni ki kindat sni na kaliang jong kawe ka sang balang HYC mo haki language kila ibu da jing tho so MP buran ban pan surok tengi haba kawan hi kumni te balingin kentat ni dan don kam sa shibun ki surok omde tangka 4 lane ka 6 lane ka 8 lane kat kum ka jingyat jong kapor te sakawiru ka bang ni don kan don ban pen pa hong ni kalong ba MP buran jong ka jela ka jungi iba riki sengkon kalong bah ka kapor ka ba i wan sakani ka sinong umroy madan ka ya ka por kum ga berci du na kaliang jungi kum kinong lam sinong tinggi sokya namar i haddu mentaru impat siam kampat siam ladon keno ka jing tuat jumut nangi ki dar bar sinong na ki nong yalam sinong la ni ki pai ba nong sinong hi henda isu siam betang ya ki jing ai jumut jong WR uba perkat na ka menta ka benefit la ni tang ta ka jing toy simet lade tina kaliang jungi ni kentu MP buron bahaba fisim ya keno ka keno karai sngoba datuat jumut lem ya kinong yalam sinong ki bahap hapo jong kene umre pulun ke jungi kenang bakandom don keno ke jingi kawang keti ngampa bakandon ke jingi kawang keti kum kinong yalam ki budan burom ki ba upai ba ulupun kubor na ka bata banwara e garoi kapar hakan de dong katain kabi ke jungi tikita ki jing pensai ki bana kaliang jungi ngidon ya kaban ben pensai si pai ba nang sinong ba ke jing kentu na kaliang jungi ki light league dar sinong Syaka Sarkar Syaka Office jung Deputy Commissioner kalong ba ngimdei par sengap tan yaki we arngot namar kumba ngis ngutuk menta ba khandai 100% ngelayo ka jingkersan na ki trai jaka na ki trai tulong bat ki bade ki stakeholders ki bal ai ka jingkersan purai ka ni project tak ega bang na bukuntu kum kinong lam sinong kalong ba pin step no ya ka jing penyak ka ni kam khana ba kalong ka jing mentoy na ka benta kinong sinong jong ka ni ka dong ka tan ka bi ki jing to na ka liang jong na kumrong ba sinong Ramadan habidai mat ka jingbi kubor biang na kaliang jong ki liang persyak menen kesngi tingi don ni kaban pen sai bat pensengo pedeng jongi kum kesnong hakalai terik na kaliang jong office jong DC ila khot yangi ya kesnong ki liang persyak bat ya ki trai jaka ki bedon haka bidai bat ketika alignment jong ka forlin kaba ya aduk mentah te nyesdon ban pensai long ba na kaliang jong dor bar snong hi ngila ya keren bat ke di siru ya ka ba kin pelai ya ketika alignment na try jong ketika sus ka bodon po snong jongi te ha kejingmi ya ki kubor ba menian pat ngisi diau ba hadin ba na kaliang jong ni additional DC iba lad sim ya karai ya kaban penduk lang ingi hak office jong DC hak lightering nilayo ya kemenjur na borok arliang mamlah ya kebakam don kono ke jing ta na kabenta jong kete ke jing ya ka alignment jong ke forlin ha bede bat kete ketulung jong ke senong umroy madan ke jongi ingi sengudiau pat kumbalami biang menin bagi keno pat ba kete kalain kayat na ka tulung jongi tengah sudan ban pensai ba hakabede bat ka dorbar snong umroy madan ke jongi ya ka bakam don kono ke jing ya de hak kabede ya ka jing ya jong kete ka surok na ka tulung jongi namar na kaliang jong ke office jong DC ilala ru ya ka ban pha ya ki expert ban page ban khmi bat banyak don lang ru kete ka lai terik ban kaliang jong kiru kile pensai nadu ke MHIS DCL bat kumju rukna officer ibal don rangkat jong water resources di kile ai hi kata kajing pensai pedeng jungi ya kaba ya ketika bentah kabede bat ketika sus kejungi kinle hi ya kijing don kam kat kum kejing bu jing tho na kaliang jong kesnong bakin bon penbha ban penmiat ya ketika bentah na ka bentah ba khnang ba ketika kan numdu ya pat ba nong song snong jong kesnong umroy madan kejungi bat hakabede pat hakajing kno
hak bedai bat kajing thit jaka hak bedai bat kajing snai kijing kum lakna hak tu kubor ka bamenin tinga don ban pensai ban nagaliang jong dor bar sunong murai medan kejungi bangim don kono kajing khang lane kajing kentai ya ki para khasi khara ya ka bikinwan ya ka ban thit jaka hak sunong kejungi ya ka ba ki don ban le na ka benta ka caka ka jungki te nagaliang jong ka dor bar sunong kejungi ngi piang singu bahal ya barok ki pat khasi khara ki ba kwa ya ka ban thit jaka po ka sunong kat kum kejing penbet nagaliang jong ka dor bar sunong murai pelun kejungi ru ba de tang ya ukhar bat ya ki khasi ki bay olok khar bangimla ban ai ya kata jingithit jadi ya ki jaka ki bodon apo ka sunong kejungi ketang itah jing pensai na kaliang jong aku morong bat sunong bat nga kentur iki po bat nong song sunong kat kum ka kubor ka bangilayo ban ya syonglang hakalai terik nambaro arliang mamla ngidon ya kan pensai sepi ban na kaliang jong ki pat ba nong song sunong pimde banduk jing termen namar ba da kebor ke office jong DC bat ki company ki bantre bat ki water resources ru ki don hi jingkit klik lang nam ta ka jongi bakin le hi ya ka bahatam na ka banta ite i sus jungi knang ba nginong long ki ba jenjar hadin habut ka jinglong snong long thau jongi no ko nga ai kuble piki media mo ki balwan bane penduk ya ni mentaka sungi nekong mengsap kumbelakren orang musnong murai medan sekmat ulang ba hakalai terik kata mencisngi hadin banagaliang jom ka DC office lakot ya ka jingelang yang ki lai teli ki snong ta murai leban sero murai medan bat murai ndok berti te nagaliang jom ka doblos snong murai leban sero jungi kumba kalong hakajing syaka kemi keng jongi hak tu ke media ke bami menin keseng santri te henrei kat kum kajing pensai jong gitu ki jong ketu kubor bami nong san hima bat silong time mo ayu i kini ke akli kot kubor mi ba kajing pensai jong ki kalong kat kum ka alignment ke bakan riat mai nadu na hadu ha selula te hangne kasnong jungi kahap hapo kaneka bentah mo namroi madan kapoi ha snong jungi laban sro nakta kapoi ha selula te nakata kadau nakaliang jonga kumrong ba snong roi laban sro kat kum meeting hatu kusngi nakaliang jungi kador bat snong jungi ni pediang sungba ni cai kajingwan jonga neka surok furlin mo namar sutu ba habuan kusurok kawan ruka roi kapar ke development te kesrok lada wat ba lada ngimyo nginang lewat mo te kat nole kita kebuan hi ni pediang da kaba so tenat de tangba ngidon ke kendon nagiliang jungi ke do snong ba kamdei pat ban kta ye ki jingdon jing am jong ka dor bar snong ke jungi te halo jong ke benta nagiliang jungi ke snong kamdang kenong jing kta ya ki jingdon jing am jong ka dor bar snong ke jungi delo jong ke daw nagiliang jungi do bar snong ngila ni support lan ni kersian ya kene surok ba kanwan lengba na uput usam jong ka snong ke jungi te nakaliang jungi kado bar snong ngilabu ki kendon ngilabu de jing tok DC office ba namar ngidon hiru ka jaka sum jaka sajan jungi hang tai haba kaneka surok furlin kan poi ka majan kumba nrupo mitar tam ye nrupo armitar naka it joka surok jong ketika alignment te ngilabu kijing dawaha udisi ba unhap bantau de gino kilat ngilabu di kendon mo hangta ba un penle bhai te jaka knang ba nakaliang jong la shain dal erap tre te surok kamut ba kineki driver truck kinumyo bandrung cekete jaka sajan ke jaka sum ke jong ki pajba nang sunong jungi kata ke dewi kendon kabaar galong ba kasunong jungi kadon cekene kapang bat kasurok fulin kayat nakli jong kasunong berkata ke jaka sajan kadon challendet jong te fulin on gila dap sina ting labu hang taru ya ke kendon ba ya ko jing dawa bakin pensna daka kenja bayrut
la kalong nalor le ne napo jong kenek furlin khnang ba ki pa ba nang song jing kin suk ban cross sek te surok haba kilet sumne sajai ta ke deki jing dawa na geliang jong ni ka dor bosnong te na geliang jong DC bat NHICDL jing syakila ai ke jing kular ba ya kita berkhoj kemud ba ngin sale ya ka badon kamban le de halor jong ne gadau na geliang jungi ke dor bosang jungi ngim dan kana kana ju persa na mari sutu haba kawan ke surok kemud kawan ru ka roi kepar te hagbedi bat kitu kijing kentok blami hanok san hima bat chelong time si baong ba kidon ki officer ki bahe ki bon thit jaka hakite ki hakate ka lineman jong te surok kidon ki taki high level tena gilang jungi kedor bosnong ngimtip hasnong jungi te umdon weru officer sarkar ubadon jaka hakate ka lineman kabade banyak te furlin hagiwe ki jaka kidon tang ba hakate ka lineman te umdon weru officer sarkar ubadon jaka hangte te ha badai bat kita ki high level tinggi ngimtip ki kita mo ki kita te henrei haba ki para pait khasi jungi ki wan betit jaka hasnong jungi tingi welcome ki ni priang sung bhai ki mo namar ngim don kano ka jing khang ngimla hiru ban khang ba ya utu ya pi onum syaban tit jaka hanis nong jungi nginam la ban le ya kata lain no tang ya ubom dei khasi len ubar jelah ta kemut ba nagaliang jong do bersong ni jungi ni khang horkit hordang ba ombet bat dalile nginum syaba kini ok batit jaka puta hapoka uput usam jong do bersong jungi ke na kene kadau na kaliang jong nga kum urang ba snong jong snong mroi leban sro kan long do kejuk kepuar kum jing pensai ki pai ba nong snong ki jong niru bakin num sungtu bakala te bat hakejuk kepuar kumut ba yaki nong penmi media kum menin kesing santerik mo penmi media hoi lera kami makna kerteng snong jong niru te henrei jaj bakala don na du me jadi selular kumut kesnong jungi kelahap hai pedeng jong ka bentah na tagadau ngi hab ban na geliang jonga kum rom chong hab ban wan bat pancai lang matak sing ha bede bak kene nga kentu nga kajing kentu jonga yaki kelong ba la kadai ya pi ki media la ne kadai yano noru kelong ba la dalong kabala na geliang jongi dor bosong jongi ngim da sungu tenat ba kanmi kasnong jongi klem kajing yatip lang bat ngi ka dor bosnong bakan mi haki social media jen lada ngila don kajing konsol bakan mi keteng snong jungi te kata kolong bahadin bangelia ngelia hunlang tong ba phila ban tumi henrei lada klem kajing konsol lang te na geliang jungi kolong ba habade bat kete kam kumut ba ngim da sultanat ngim la ban khang mo te henrei ngim sultanat na geliang jungi do bosnong ba phin penmi kino kijing ketho sha yaga dor bosnong ka jungi te kata kilong ki jing pensai na geliang jonga rong bosnong jonga Megalayapost.news